Habastang kecingit ukana ngila ina basibun ma kiru kenthe kila lej hakawe kru duriau. Kini kibiru ngila tib bakila lej na kabanta bakin tong ya kidok ha. Tehde na tapat ngila ina hakawe kariu temen ka bakateng ke jishon. Kini kariu temen ka lahilam lo ya hakawe ka kungsiu jongka ka bakateng ka hygiene. Mentah kini kariu temen ka lastang na ban hikai ka kumna bakan kem ya kidok ha. Hakawe perkaliang ngila tib bakadau ka baka hygiene ka lahap na bansa bat kini temen ka long. Bahakapor bokupa jongka hygiene uliap no. Tikum taka kami cong kapat kalastan na ban yolok na cawe bat stang hiru ban bun no aco. Tina do kata kapore ka hygiene ru kalastan na ban sana bat kene ketemen. Te perlok bangin tip baro ya kene ke story. Aling ini page bat sengap hado bukut jong ke video. Barah bukurung yo iba kalong sesya ke story ke bukta mesem hado kata-kata. Hakawe ke singil yo ino baka hygiene kalelenya bat keme im cong ka hakawe ke dukan. Tihang ni ka hygiene kalastan na ban sim mikitiar cing dro cong ka. Pat namar ba kami im congka kalong keberu beduk tasam hado kata-kata. Ti kami im congka pat kalastang na ban sim dak dok kabat keliang ro hak ta kitiar ke baka sim. Utrai dukan ro namar bolio iya ke jengduk cong kini keberu. Ti kum tama uru utrai ban sim dak kebos pun yang kita kedok ha. Anda ka hygiene pat kalapon ak siyeng ti kum ta kalastang na ban sim yang kita kitiar bat kalastang iru ban ro. Kami im congka pat mentah kalio ina ke jengdro congka hygiene. Ti kalong no halade balada kayo pisa ban tet ikan ado ki por menswaya kini kitiar. Tementah hygiene kalau long sisa kena ke bastar itu kata-kata bandro. Wala ada hygiene kalau slam ban yo ya kita kitiar ro henring yo sisa bakalong sisa kena ke bastar itu kata-kata bandro. Hakawe pergesing lo iba keme im jaga haji kalau lam na ka hakawe ke yo bakin tet ya kitiar. Teka haji pat kalong na keme im jangka bakan tet no ka yo we ujung deng ubi tenat. Teka keme im jangka ro mar bak it palat ya ka haji. Teka lasim no yo tau ujung deng bat kelapan tet iru na ku benta jangka. Hadin na tapat anda kelelek nak cakawe ke cakap bakin tip yang ya kitiar. Tiang ni kami im cakap haji kalau siap ban baka haji kalau jak no. Mentah kami im cakap haji kalau stang ban siap teng bat kalau stang iru ban wat ya ka haji. Hendai wala dah kepersang ban wat ika bat keliru nak kibriu. Hendai amdan menuru boyo iya ka haji bakalek nang ni. Mentah kini ketemen kalau stang ban siap teng bat kalau stang nak ban lej ke polis bukan itu ya kita kejengja. Bagi polis ru mentah kalau stang ban wat ya ka haji. Kesengi mentah kelihat bagi polis ro kimpat lap setia ya ka haji. Tiadu kini kepor lolong kumbakat arsnam ba kimpat lap ika. Kemi im jangka haji pat wala dah kejinglong temen jangka ki batulot ro. Andre hadu kini kentiru kam patu jengkermen show. Kal kermen be halade ba cisen kesengi kin selap ya ka haji. Dia kata keporkan selenya banawan syau biang ka siyeng. Hakawe perkesengi dia ina yo we ubru bopoy cakaying jok kini ketemen. Uni ubru nomor boleh iba kini ketemen kam don ye kebahayi ngasem. Tekum tak ulas turu bas tangkat tu kini por kedang la ban im. Tekum tak ulas tanah ban pantit ya kini kejing jongka. Tekini ketemen pat nomor bakal ap kermen be ka haji bakan ban pipe yang sisen gasngi. Tekalong na yu bakam trek bandi kini kejing de lelero. Temen tak kelas tangi ru bani tu yu banak kedak ka bakam trek bandi kini kejing. Ketemen kalau yu bakal don ya kowe ka kungsiu jongka ka balajah ka por bakile iyo. Tiada mentah kena ap kermen be kini kungsiu jongka bakan ban pipe yang kini kecuy kejing. Tiada ke dia kini kijing pat kalau ong no uba kami syam syu ikara lele ro. Uni ubru ro apa oli asnge bagi jing ong jakani ketemen. Tema urul star bas ngau bar lele juru nang ne. Kene ketemen pat mentawal adang yo iba kalahapan pat do ding do ro. Andeng yo ipat bakalong ke bro ko betres tom hodo kata-kata. Bangil yo iro bakal don ya kawe kalang ka ka bahe. Pat mala ke sngi hiru kala do wai be oblei bakani kendo biang pat ka haji. Hakawe perkesing ilo isi syabo oblei ulo skap ya kijing dua jong kene ketemen. Temen talo don uwe peramarjan jong ka ololin ya banitu ika sepang jong ka hygiene. Ulong ika bagi polis mentah kilalap na ika hygiene. Bakal don hiru hapo jong ke police station mentah. Kene ketemen par kelastang na ban kemen ado kata-kata bani askam ya kata kubar. Par kam coba slam hiru kala lej bej kata ke police station. Hapo ke police station par ngilo ino bakini ke police kelastang na banitu ya kene ketemen. Kilong ika bah ketu ke por bakile iyo. Teka kami jongka haji pat kalio ini ka kun jongka. Barang ni kelas tanah ban sim yang ika bat tiap no ika sport jongka kali. Kelas tangi do ban kit no ika caka ka pakasa. Kilong do ika babro kini kisnem ke baladep ka haji kelas salang no bat kami bro kupana jongka. Teka kami perkesingkat ba kini ke bro kudang lay don kam. Teka kami jongka haji pat kala aksiden no. Bat kaliap iru hang tahi. Tekum tak kupana jangka haji pat tidak setia ban rino ika.
Ula pa biang ika bakan lik pai nak sakani ketemen. Kini ketemen ruk mentah kalapai dan nok dodok kata-kata kicing jia jong kahaji. Tementah kalastang hidup ban lik nak sasaka kapakadon. Hagini kapor ketemen kal kemen bahaban yu i baka haji mentah kalastang ban san ban semla. Ban kal yu i ru yu tu ujing ding ubah kal dia ban tit ika kapor bakilik yo. Tekum tak kini ketemen ruk namar bakal kemen palat bakal yu biang ban kendo ya kahaji. Tekam syamla suban yesya kalastang nak ban yam kata kapor. Anda kila posing pat ngila ina bak ketemen mentah kalong sisa kapriu ko bakmen. Tingila iru bakal stana ban hilam ka haji ciyo bakan tet ya kijan. Andre ka haji pat ngila iwa wal ada kini ketemen kala persang baban lek bahai karo. Andre maka pat kam don setia kata ka mesim ka bai ikmen hakidur kmat. Pat la ilong hiru kum badon bai kijing per. Kini kami im jangka pat wal ada kata ro kam i setia kita kijing long jangka. Andre maka pat kala ik bahai ka bat kala pentian ro wad ya kijing bam. Tinggal susu rubah dan baka hajin kalapuan on skol. Kami i jangka kalawan syau bai ika halanti. Padam tak kata kami i jangka ru kalastan ban hikai ka kum no bakan kem yang ya kidok ha. Bakan stang ru ban hikai ka bakan cingi no cepok jong kiduriau. Anda kini bro armut 4 km ana pok jong kata kiduriau. Tekum tak haji kalastan ban sim kedua bat stang ru ban tanai kedur kemat kami im jangka. Kami im jangka ru mentah kalastan ban kemen hadu kata-kata kicing lek bah jangka haji. Baka haji ru nodok kini kapori mentah kalastang ban kemen bat kami im jongka. Baka lastang hidup bani de biang kumah kapor baka haji kedang red. Hade nang tapak ngidi baka haji kaliyo na kawe ke phone call na we ubreu. Une ubreu mentah ngitip bau de unong kidnap ya kawe ke parlok jongka haji. Tekum tak lastang hidup bandi mana ka haji uong ika balada kam terek ban ra ya kepisah. Tuun sepeniap na kini ke parlok jongka. Ka haji mentah kalastang ban siang seni ya la ka jong ke parlok. Tekum takam tip sukum no bukan lek bukan yo ya kita kepisah. Hakene kapor kal persang na ban late na ban sim na ke passbook jong kami im jongka. Para din na tapat kalali na sabang bakan say na baro ya kita kepisah. Hadin baka haji kalamun na ban sim ya kita kepisah. Di hakene kapor kalastang na maperkat baka yo baka kami im jongka akan tip ya kene akam. Tekan stang hidup ban sansi ya kene kecing lek jongka. Ban mentah ka haji ru kalastang na ban ong bakam trek ban sim ya kene kepisah. Tiang ni hiru kalalik pai biang siing barak biang kata ke pasbuk. Haswa pakai haji parkan bu biang kata ke pasbuk hang cakap ke bakasim. Tu para marcan congki pad ulio ina kini kecing lek jongka. Mentau para marcan congki ulstang nak ban trai sni we kecing lek jongka haji. Ti mentau ulstang hiru ban lek nak ban itu akane ke teman. Kami im jongka haji pad wala dak ya sni we kecing itu jong ni ubroro. Andre maka pad kam samngai setia baka kun jongka ke hun ban lek kumta. Tekam ngai jeruk dah lele ru ya kecing itu jong ni ubreu. Hadin nak tapat kani ke teman kelele nak ban kendo ya ka haji. Tiang ni ka haji ru kalau syong nak harut jong ke keper jongki. Bermanta kami im jong karo kalau ong nak ika balada ke don kino kecing e. Kala ban itu ika namar memaka ke de kedong kersan ni ka kino kecing e. Ka haji ru habak le seo kani tu kum ta kalatip sisa ba kami im jong ka i jado kata-kata ika. Bermaka ru mata kelas tang ban yo ke mesim. Hakawe perkasing ngilo i baka haji mentah kalastan ban roy kawe kedur nak mentah kami im jongka. Pakata kedur ro kede kedur jong kami im jongka hi. Haba kami im jongka par kelo i kini kedur. Te kalastan ban skamelung ila de namar bakal kemoy ke por barang red jongka haji. Te kal kemoy ro bakal de ban pentit ekai kitu kitiar jeng dro. Haskul par ngilo ibo ni no hekai jongka haji ro ulio i kasap ke bakadon. Te ulong na eka bun tep na eka kawe competition. Walau long naik kabah kata competition ulah tarai bij memakai kan day nak kanong job. Hadin nak tapai ngilo ino baka haji kalau mud nak ban late nak siyang. Tiang ni ngilo i bakal kendo nak upana jongka. Upana jongka mentah ulah late nak ban keren nikah kendong baru stang hidup ban pan nikah kepisah. Ka haji kalau ngi ubah mentah kampat don kepisah. Tu ni upana jongka baru long nikah balada kam don kepisah te balik pat kam tu nak ketuk temen. Baru long nikah balada kam trek ban lek kum ta tu unspek kaya ketuk temen. Mentah ka haji kalastan ban yam namar pakal siang seni pala di kami im jongka. Barang ni hirup kalastan ban tip berok ke sisa. Bahkan ni kekena ngila tip bakam di sisa kata ka haji. Andai kedai perban ke yunju. Bahkan ni perarungut ke hidi separa. Tiha kawe kesengkat ba kini sikpa sikun kidang late nak siyo. Tidak don nak kawe kecingja aksiden. Baka haji hirup kebaliyap nampak ke kami jongka kata kapar. Andai hang ni pala don sakawe ke kunjong ni ubriu ke peketing ke yunju. Panamar bau ni ubreu lataj ban pej ban sumarek ni kunjong o. Tekum tak losim na tu jingdeng ha kapor baka haji kalayap. Ti ul pending na ika ke yunju.
langit bit badak kini kecing lek jong teh hadin kato kini stempat. Siap yang panpai aku unju sak kini ke teman. Kuncu mentakal siang si itu kata-kata kecing ong jong kupa jong ka. Parkam kuai rupan pencut penperai kecing im jong kini ke teman. Parkal kuai rupan riban sumar reka hado bakut. Di anda ke unju parkal lek nak siyang. Di nomor bakal sang tu balada kam sim yang ketuk pas bokro. Ukupa jong ka on spaniap nak kini ke teman hak do kedu kopor. Tak kala sim yang ketuk pasbuk buat kala lain apan ayo kupa jongka. Aku wepat kesing ilu ibu unju kala don lah kata ke painting competition. Tinggi ilu ipat mementa kala stang nak perkat ikicing lek bakala jongka. Bakala stang ilu bersang si itu kata-kata ikicing lek jongka kini ke teman. Pat mentaruh kala perkat bakan lain apan sak aku wepat kayeng. Nomor bakam sam kuat banyak i kedur kemat ke bersang si nak ketuk ke teman. Hayeng pat ngilu iba kini ke teman kala pengkret nak ikicing bam. Kalau pengkret lang lo ikicing bam nak kebenta jong haji. Andai wat ada kepersang pan abe kada kisdem sam lo. Deka haji pat kampus setia siyeng. Bagi lo iru mentah namar bakane ke teman kalau he palat karta. Dikicing long berkicing mucing perkat jong karo kalau long tikum ki kena rin. Hadin kato kene porpat lawan poib yang utuh para marcan jong kene ke teman. Uni para marcan jong ka ulong na ika bakile yo ban kem yo we ubero ubumut bantu ke pasbuk jong ka. Perlu dituru ikau uang bakatu ke bro ke bahasa alang bat karo. Kedai keberan ketilang ha kata kakam. Kene keteman mentakam samwe setia ke jeng ong jong ne bro. Tiaba keliak sengau bau uang bak haji ru kadon se police station mentah. Te kene keteman ro mentakam sampai slam kelelin nak kata police station. Apa jong ke police station bat kene keteman kalau ong ya ke haji bak kedau ke bajia ka kum ne. Ada ke haji pada kene ke pol kastang nak parpan map nak ka ong. Pemap ika bakam ri sisa ke haji. Ada kedai penpan ke Yukjo. Bakal stang rupan itu ika kaong baka haji kalau dia paniap nado ikat arsnya mencua. Kene keteman mentah kalau kendit nado kata-kata ke jeng itu jong ke Yukjo. Bakal ong ika bakat arsnya kalau dia pan ap ika haji. Ada ke perka pejia ika mentah. Uni para marcan jong ka mentah ul stang nak menilam ika caka batep ika haji. Hakene kepor kene keteman ru kalau ini kitu kitiar ki bakal dia pan tet ika haji. Tiang ni kalau stang nak banyam namar kalau siang ni pelat ya haji. Bakal stang hidup banyap ler nak akta kepor. Mentah pat ngilatip sa kuyuncu pemakahi kepala dia pat report yuk kupa jongka. Namar bakam sama sa tenat sesyai ke jinglek jong oh. Tikum tak kali itu nak beroi ke polis pang ke jinglek jong kupa jongka. Pangila ira mentah bawa kupa jongka ulu syakem nak naki polis. Bakal stang hidup ban set nak uspot jongka along. Hayeng pat mentah ngila iba kini keteman kalau stang susupan king ke jengmut jeng perkat. Kedai iru ya gitu kecing do jang haji ha kapor bakadang rin. Tehden katu kene porpan unai ka jong Yukjo ulupo nak banwan ra e kecing do jang Yukjo. Ulong ika bak Yukjo kedai ke penengkong ha kene competition. Padanda kene ketemen ro kastang nak ban pe je kecing do jang Yukjo. Tehang ni kalau iba kita kidur ke bak Yukjo kalau depan ro. Kalau ina beladon dah maka bat argut ki kun kesiu jong ka. Temen tak kene ketemen kalau sang tu nak bak Yukjo ro kedai kun kesiu jong ka. Tiwala dah kedep banlek kata kecing bakala bakala sima kata kapas bobro. Andai balik perkan tek siliang nak kecing i jongka iki. Te kala tip susu kalau ang baka jumsu kala tip eka baka de kami em jongka. Andai maka padang mentah kala tip baka ni kedai kun kesiu jongka. Mentah pat ke unju ngilu i bakam samnot suban lek biang sa kami em jongka. Kalau ang nah halade bakan stang nak ke bisnes bakan pendapat biang nak ela ke jong kejeng em. Tidak do kata kesingi kalau ang nak bakam lek pai sudah lelero. Namar bakal dia pandai kising bakal abat kelong ru bakal mi im jongka kam tip bermakaro kedai ke kun kesiu jongka hi. Hadin cis nampak ngida ibu ni para marjan jong temen oleh nyaban kenduk ya kunjo. Dia kini ke por lustang aban itu ya kunjo cepang jong kedai temen. Ulong kapan do kutu ke por bakal pet nak kaying jong kedai temen. Dia kini ke temen par kelastang aban wat ikamet labar sengi. Bakal long ru mentakum ke bro ke balabet namar bakam syamlik pai siang. Kalau lek bi bancong cakit surak berkal api tangi kunjo hi. Kunjo roh bakal tip ya kini tu makaro kastana bang sang ketak ke mesim. Bakal ong ru babalik kalau lek ben hado kana kini kami im jongka. Mentah kunjo kastana ban mi nak sekatre bar kastang hidup ban lek wat na kami im jongka. Tiadin katu kini porpat kalalap sisa kami im jongka kabaladon ha surak. Kami im jongka ro mentah kastang ban men ban ya iya ke unjo. Bar kunjo ro mentah kastang biang banilam meka cak jing jongki. Tangil yo yang bakini arngot kilstang memban im na kecing im ko batamai. Bagi para macan congki ru kilstang nak ban pengkuit lang ya kita kejing congki.
Tikini perarngut rumah takel stang na bansa biang kuma kapor mamshwa. Hakawe perkasing ilio iba kini ketemen ro kalanang nang jor su kecimpang. Pakajing long ba kajing mut berkat congkaro kalanang nang telot co. Dia hakawe perkemit kan pak unju kedang apa kami im congka hakajing tia. Dia kini kapor kalio ina hakawe ke radio. Kunjung ne kelas stang na ban on yang kata ke radio bakan yo sngaw na kisur. Andai hakani kapor kala kendit ban banyak sngaw kajing keren jong kami im congka. Bahkan ni kapor kali asngaw kejing ong jong kami im jongka. Mana do bakal tib baku unjuru kade ka kungsiu jongka. Dan do kata kapor kelastang na ban ika bar kelastang do ban liwat ika keling jong kini krisnong. Te kalong do wala da kampat lap ika te kam huni setia ban yap nak kini kaberte. Habak unjuru kali asngaw kejing keren jong kami im jongka te makaru kelastang si do kata-kata. Bakal stang hiru ban ketak kam sim. Namar banta kami im jongka kam somla suban keren namar kalajur kelak kejing pang. Hadin katokan ni parpat nilo isya ba kami im jongka kala don na po hospital. Pan mentala dero kasi kapakadu jong kami im jongka. Dia kini kapor kapapala do kata-kata kalong. Ba kami im jongka kala keren kado na iku unju. Kala stana ban kot ikada keketing jongka iku unju. Bara kini kapor ro kami im jongka kalong bukan liwat pat sai ka haji. Tiang ni kami im jongka ro kala stana ban yatia. Hagawe perkasin nilo iba kini ketemen kaliyo na bay kendo ya ka haji. Perkila don roh kawe kecaka kabadap lutang dah kisentiu sudah. Tekini ka film ro kalau kut no hang nehe.